Ongi etorri, Bali uhartera. Munduan milioika turistek jomugan duten paradisua omen da. Baina Indonesiako irla itxuraz paradisiako hauetan hondamendi naturalak gertatzeko arriskua mundu mailako altuenetarikoa da. Aurtengo udan 100 hildako eragin ditu lurrikara batek Bali ondoan den Lombok uhartean. Lurrikarak eta tsunamiak, are sumendiak, arrisku handia dira bertakoentzat eta turistentzat. Berdin tratatzen aldituzte agintariek, nor hobeto hartatzen, kanpotarrak ala etxekoak. Zatozte gurekin paradisuaren B aldera. Zeren bila etorri zinen ona? Zoriontasuna. Nik uste paradisuan. Bai. Eguna? Ja. Lurrikararen eguna gogoratuko dugu? Ez duzu gogoratu nahi. En Gilead, una isla tan pequeña y tan plana, es que es en plan esperar a que venga la ola y a morirme. O sea, es que es así. Es duro, pero es que esa es la solución a un tsunami. Ies egin nahi genuen ez besterik, lurra mugitzen ikusi genuen, eraikinak mugitzen, beldur ginen, etxeak erortzen ziren eta arriskua besterik ez genuen sentitzen, korrika atera ginen iesi. Abuztuaren 5 ondorengo egunetan, kontatu egutenez, iaia egunero erreplikak zeuden. Ha habido como 1200 réplicas. Porque nos estuvimos hora y media corriendo de un lado para otro la isla. Balin bizi zarenetik naturaren indarraz kontzienteago zara? Bai. Bai, infernuaren antzekoa lehen paradisua, baina minutu gutxiko lurrikarak infernua ekarri zuen. Alain? Kaixo, Xabi. Zemuz? Egunon, zer moduz? Egunon, hementxe. Donostiar baten denda Balin. Bai, hala da. Zer da Moon Rocks? Moon Rocks da arropa marka bat eta bizi modu bat baita. Bai. Zuk egiten dituzun diseinuak saltzen dituzu hemen? Bai, gaur egun bai, nik mutilena ia guztian nik diseinatzen dut bai. Beraz, zure ametsa Balin errealitate egin duzu? Bai, seguro, bai, oso pozik nago Balin eta atzegin ditudan gauzak egiten ditut eta, bueno, zoriontasuna aurkitu dut hemen, Balin, bai. Esan duzu, arropaz gain, bizitza filosofia bat ere saltzen duzula hemen. Bai, egia da, gure filosofia, bueno, guazen ara eta erakutsiko dizut, ez? Etorri. Gure filosofia live different da, eta gauzorik osatzen dute gure filosofia, ez? Aventura, pasioia, natura, rebel edo sistemaren kontra pizkat jutia. Iraultzailea izatea. Bai, egia da, hori.
bizitza Simplea. simplea izatia. Ezberdin bizitzeko nahi horrek ekarri zaitu Balin daukazun paradisu hontara? Bai, totala, bai. Zatik nik nire pasio handiena surfa da, eta Bali da munduko leku hobenetarikoak surf egiteko. Goazen ba, gure lehen anfitrioiaren konpainian, Alain Arretxea Donostiarra. Donostiarra eta surflaria. Zaletasun horrek ekarri zuen Balira duela 16 urte. Berrogeita lauditu Alainek orain, Moon Rocks erropa markaren sortzailea da eta 3 denda zabaldu ditu Balin. Aurtengo abuztuan, Lombok ondoko uhartean gertatutako lurrikara handia Balin ere sentitu zuten. Lomboketik 16.000-tara gaude Balin. Lombokeko lurrikara izan da hemen nabaritu duzuen azken hondamendi naturala. Bai. Nola gogoratzen duzu? Guk etxean geuden gabian, agian gabako 8-tan, nik sukaldian zerbait sukaltzen gurentzako, eta nire maztia zegoen gure bi umeekin, ohean liburu batzuk irakurtzen, eta batean nabaritu nuen kriston mugimendua, nola golpetazo bat, eta begiratu nuen lanpara, eta guk badaukagu zintzilikatuta dagoen lanpara bat, eta lanpara hala zizan mugitzen, nik hasi nintzen earthquake nire emaztea abizatzeko, zatik oso gorra izan zen, nire emaztea bi umeekin oheatik ateratziran lasterka eta kanpora atera ginen eta gure piztinan, gure gerlekuan, kriston olatuak zeuden, ura alde batetik eta bestia ateratzen, Orduan jardinean gelditu ginen hor, pizkat flipatuak eta solaiura begiratzen, zerbait eroriko den edo ez, eta bakizu bi umeekin, bat laburtekoa eta beste bat 5 hilabetekoa pizkat larritzen zara, ez? Eta izan hori ihardun zuen agian minutu bat hori, bukatu egin zen, eta berriro etxera. Zuekin Agun izeneko sumendia. 60ko hamarkadan lehertu zen eta 1500 lagun hil zituen. Ondotik lo izan da Agun sumendia, iaz arte. Eta Agun sumendiaren erupzioak nola eragin dizue zuen eguneroko bizitzan? Pizkat eragin pizkat izan du. Bereziki zatik telebistan ateratzen den berri guztiekin, turistak gelditu ziren honea Balira etortzen. Gero volkaneko errautzak ateratzen ziren lainotara eta haizearekin eramaten dituzte Baliren aldamenetik eta hegazkin asko kantzelatu ziren, horregatik ez ziren turistak etorri, ez? Jende guztia maskara bat eraman batzu berakin, betaurrekoak, eskiatzeko betaurrekoak, zeratik sumendiaren errautzak daude kristal txikiak, eta kristal horik oso kaltegarriak dira gure osasunarentzako. Inoiz erabili behar izan zenuten maskarilla hori? Ez genuen azkenean erabili, baina zeratik ez ginean konturatzen. Horren finua da errautzorik ez ginela konturatu, eta izan ziren 2 egun, errautzak genezkala gure aldemenian, baina ez ginen konturatu, orduan maskarik gabe ibili ginen, eta, ondorioak izan ziren buruko mina, pizkat nekatuta eta horrelako gauzak. Baina ezan problema handia izan. Eta, zuk esate duzu, lurrikarak asko bizi izan ditut. Sumendia ere, hor daukagu, sumendiaren mehatxupean bizi gara. Horrek, bizitzeko modua aldatzen du? Ez da zerbait beti buruan daukazuna ez, azkenean ohituratu zaude, ohituratua. Protokoloak daude lurrikaren aurrean? Betikoak esaten dute
edifizioen onduan ez jartzia, ez? Eraikinen ondua ez gelditzea, zetik fatxadako zatiak erori leike, eta komenigarria dela esaten dute etxean baldin bazaude, atearen markuen azpian izatea, zergatik hor daukazu estruktura bat metalakin markoa egiten dutena, eta hori da etxeako leku seguruena. Edo bestela esan dute mailaren azpian sartzeko denbora baldin badakazu, komenigarria dela mailaren azpian sartzea. Lombok irlaren alboan 3 irlatxo daude, gili irlak, 3 paradisu miniaturazkoak. Ur turkesak eta are zuridun hondartzak, hemen ez da ez autorik, ez eta txakurrik. Eta ez da argindarrik ere, laster ezagutuko duzuen Antxon Grazia Arteaga donostiarrak, Ardi Beltza izeneko hotela berton zabaldu zuenean duela 6 urte. Joan den udako lurrikarek kalte ekonomikoa handia ekarri diote hotelari, ondorioz gilin ez dagoelako turistarik. Antxonen langileak Lonbokekoak dira, eta gehienek etxea galdu zuten lurrikaragatik. Ha sido el año no solamente de que llevo aquí en la Gili, sino los 20 y pico años que llevo en Indonesia. El año que a nivel de catástrofes o de acciones naturales es el año que más. Porque empezó el lagún de Bali en octubre. Ya estropeó toda la Navidad. Ya se había quitado el susto del lagún, el temblor de tierra. O sea, te digo que ha sido un año duro. La naturaleza está enfadada con todos. He dicho, me toca cabrearme un poco y, hostia, nos la hemos comido este año gorda. Pero el que ha hecho daño de verdad ha sido el terremoto. El volcán simplemente, pues bueno, fue un poquito efímero. El volcán afectó aquí simplemente por el hecho de que se paran los aeropuertos, se para el turismo, no porque nos afectara a nivel de nada más. Es más, desde la playa se puede ver Bali, el volcán Agung, y era un espectáculo bonito de ver de lejos. Porque claro, te puedes imaginar que la panorámica de un volcán en erupción, con humo, bla, bla, con un atardecer y demás, pues es como muy espectacular. Igual que te digo que es lo que a mí me pareció un espectáculo desde aquí, el ver el volcán de Agung, de Bali, humeando con un atardecer, el que está allí creo que no le estaría haciendo ninguna gracia, ¿no? El hecho de que tenga 20 kilómetros alrededor sin posibilidades de, y que si hubiera erupcionado como erupcionó 50 años atrás, en el 1963, o 53 años atrás, podrían haberlo perdido todo, inclusive la vida, ¿no? Duela 55 urte, 1963an Balin den mendirik altuena, 3000 metro dituen Agung sumendia lehertu egin zen, eta maldetan behera joandako labak zein zeruran zirtendako harriek eta gasek 1500 pertsona hil zituzten. Tira badakizuenez, Agung sumendia iaz berpiztu eginda, eta 1.000 lagun hemendik inguru hauetatik ebakuatu behar izan dituzte, atzera lehertuko ez ote den beldurrez. Irudian duzuen Asima izeneko emakume honek 15 urte zituen 63an. Senideak galdu zituen erupzioaren ondorioz, eta Balitik Lonbokera joan behar izan zuen bizitzera. Asima, zuk 15 urte zenituen Agung sumendiaren erupzioa gertatu zenean, nola gogoratzen duzu? Adunoz gitan. Hautzagaitik dena oso ilun gogoratzen dut. 2 egunez ezin izan genuen ezer ikusi. 4. egunean ihes egitea erabaki genuen. Eta orduan suak dena erraustu zuen. Lurrak eta etxeak labak irentzi zituen. Herrian esen zuaitz bat bera ere gelditu. Denak erre ziren.
63an jende asko hil zen. Gertuko norbait galdu zenuen? Nik familia handia nuen, balin, eta asko hil ziren, bai. Sumendiaren erupzioan askok mezkitan bilatu zuten babesa. 170 bat elkartu zirenan. Baina labak inguratu zituen, eta denak hil ziren. 15 urte zenituenean, Sumendiaren erupzioa ikusi zenuenean, orain 70 dituzu. Beldurrez bizi izan zara, bizitza osoan, hondamendi naturalen beldur izan zara beti? Edo ahaztea lortu duzu? Naturak mehatxatzen gaituen bakoitzean bizi izandakoa nire burura dator. Beldur handiarekin bizi izan naiz, sekula ez dut ahaztu. 1963ko Sumendiaren erupzioa oraindik ere gogoratzen dute hemen balin? Gogoratzen da. 1.500 pertsona hil ziren, inorrek ez zuen espero, eta segulako triskantzara egin zuen hemen, batez ere baliko ipar ekialdean. Eta nik uste beti egongo dela beste erupzio baten mamu hori inguruan, ezta? Lokalen artean. Erupzio horren arrastorik oraindik ere gelditzen da? Badaukagu erupzioaren arrastorik. Sumendiaren maldetan ikusi dezakegu oraindik laba erabat solidifikatuta, kolore beltza edo ilunarekin. Eta gero urazpian ere badaukagu hemen buzio puntu bat. Esango nukela dela baliko buzio punturik famatuena, ezta? Da urperatutako Bigarren Mundu Gerrako itsasontzi bat, Amerikarrena. Egoi Benitez, 32 urte, ordiziarra. Duela urtebete etorri da Balira bizitzera. Urpekaritza monitorea da. Ezpiko azarotik Gununakun sumendia, baliko sumendi altuena, aktibo dagoela esango genuke, eta azaroan izan genituen ez erupzio, baino magma mugimendu pixkat, kearekin eta errautsarekin. Iparraldeko Agun sumendiaren zonaldea ebakuatu zuten, baino arrezkeoztik, naiz eta noizbenka kea eta ikusi, gauza normaldoa, ezta? Bertako jendeak nola uste duzu daramala? Normaltasunez, bai. Adibidez, gertatu zenean azaroan, jende asko ebakuatu zuten hegoaldera. Familietako senarrak bakarrik gelditu ziren pare bat asteetan ganadua eta holako gauzak zaintzen. Eta gero pixkanaka, ezer basatzen zela ikusita, pixkanaka bueltatu egin dira. Eta orain, gaur egun, normal ari dira lanean eta beraien bizitzetan. Sumendiaz gain, Lonboken izandako lurrikara ere nabaritu duzu hemen? Bai, nabaritu dugu balin. Nola gogoratzen duzu? Abuztua hasieran izan zen, etxean nengoen, esnatu berri, logelan, eta bapatean etxe guztia mugitzen hasi zen. Nire horrelako lehenengo esperientzia izan zen, eta pixkat izututa, ezta? Eta gero egun berrian beste fuerte bat izan zen, horre eragin zuela Lonboken biztanle asko hiltzea, ehundaka hildako egon dira Lonboken, eta balin asko nabaritu zen. Etxean geuten eta etxetik atera ginen, etxea erortzeko beldurraz, ezta? Pixukideak. Zuretzat lehenengo esperientzia, lehenengo lurrikara? Lurrikararekin, bai. Zer pentsatu zenuen? Ez dakit, etxea eroitzera doa, ez dakit holako zer, bai. Baina, ez zan ezer patxatu. Etxetik irten zineten? Segundu batzuk, eta gero etxetik atera eta berriro etxera.
Gero bai, abuztua zeratik herrialdera arte, ia egunero ze nabaritzen zela. Txikiak, baina bai, egonda, mugimendu asko. Eta hurrengo egunean, lasai-lasai, berriz ere lanera. Lanera. Sekula ez dago jakiterik noiz etorriko den urrengo lurrikara. Gau hartan bertan, jaun Andreok, lo ginela, 4,3ko errepika nabaritu genuen. Abuztuko lurrikara hundiaren ostean izaniko, 1200 errepika horietariko bat. Antxon, 20 urte eginda Indonesian, gutxik argituko digute zuk baino hobeto, hemen, irla txiki hontan, paradisuan edo infernuan gauden. Bueno. Non gaude? Es complicado contestar a eso, ¿no? Porque he vivido cosas muy agradables y cosas muy desagradables. Por eso te digo que es una pregunta un tanto complicada en ese sentido, ¿no? Porque sí, es un paraíso y un infierno. En este minuto vamos a pensar en lo positivo que es paraíso, ¿no? Herrialde honetan zoritxarrazko ikusi dituzu. Egingo diegu errepasoa? Bai. 2002an atentatu bat. Bai. Balin bertan. Gutxi gora bera... 6 urte. Ze gertatu zen? Fue un antes y un después para mí, aquello. Jende askok ez du gogoratu ezagun ze gertatu zen, Al-Qaedaren atentatu bat izan zen. Non eta zer gertatu zen kontatuko diguzu? Yo estaba con unos amigos en aquel minuto, pasábamos por allí y pasó lo que pasó, que lo que menos te piensas es que iba a ser un atentado a Al-Qaeda en Bali. No sé si estás en Irak o lo que fuere, pues igual, ¿no? No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que en un principio pensamos que había sido pues una especie de explosión de un buenabutano o de algo tal, y que bueno, pues que días más tarde supimos que había sido todo este rollo de Al-Qaeda, 1 año y 1 mes exactamente después de las torres de Nueva York. Urduritasuna, beldurra, ezinegona, guztiak batu ziren atzo gauean Baliko Sari diskotekan. Larunbat gaueko 11 ziren eta diskoteka bete-beteta zegoenean bomba batek eztanda egin zuen. Guztira 182 lagun hil dira, gehienak atzerritarrak, Balira oporretan joandakoak. Zaurituak 132 dira momentuz. En aquel momento lo único que tuve yo de problemas fueron reventar los tímpanos. El resto de los que estábamos, afortunadamente, todos hemos sobrevivido. La que era mi pareja en aquel momento, Asunción, fue la que peor parada, pero afortunadamente también sobrevivió. Es que yo a ella la encontré bajo los escombros, prácticamente muerta. Ella la que peor se fue, llevó, o sea, el resto por la explosión se nos reventaron los tímpanos, pero ella, la onda expansiva de la primera bomba la lanzó, le cayó una caseta de seguridad de un banco que es cercano y ahí se quedó. La reconocí por un pie que se le quedó fuera y de ahí la pude sacar y la primera impresión que me dio que estaba muerto, pero afortunadamente pues no. Entonces costó mucho su recuperación. Fue 2002, estuve como 3-4 años intentando primero que mi pareja volviera a poder caminar, pudiera volver a trabajar, pudiera volver a ser persona. Físicamente, recuperar los oídos y demás, aunque todavía pues, no oigas bien o te haya quedado una tara, fue más fácil. Pero olvidar esto es complicado. Entonces, en aquel minuto se me fue todo a la mierda, hablando en plata. Antxon, zer gainditzen da errazago? Atentatu bat edo lurrikara? Bueno, dentro de mi vida son dos puntazos. Esto que he vivido ahora ha sido más duro
porque la bomba fue un... y ya. Esto, hostia, llevamos un mes y pico y cada dos protestas con la cosa de que va a temblar, otra vez que se te va a romper, otra vez que tal. Y pueden ser así 6 meses, ¿no? Sumado a la incertidumbre de que tú durante todo ese tiempo no tienes medios, no tienes trabajo, no tienes cómo mantener, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que en ese sentido el terremoto ha sido más duro que el atentado. Pero aquí, del primer día que os he contado, fueron 12 horas de no saber en qué minuto parece que podías fallecer y seguir un mes que todavía sigue habiendo temblores y que pueden pasar 6 hasta que termine de temblar. Imagínate que ahora estamos aquí con esta entrevista, todos aquí tan bombón y que de repente pegues un zabombazo porque puede volver a pasar o que venga una ola y nos lleve por delante, ¿no? Antxon, naiz eta zaila izan, eskatuko dizugu esfortzua egitea. Lurrikararen eguna nola gogoratzen duzu? Yo la sensación que tuve, porque iba en bicicleta, me recordó a la explosión de años atrás en Bali, porque yo lo que sentí es una especie de, porque me pillo como en un callejón, una especie de viento fuerte que me lanzó de la bicicleta. No me vino en ningún minuto en la cabeza un terremoto hasta que vi que empezó a salir gente gritando, que empezó a caerse paredes, casas, y dije, aquí pasa algo, ¿no? Será un terremoto. Intenté volver como pude a casa, no estaba muy lejos, pero ya en ese minuto el caos estaba en marcha porque automáticamente se fue la luz, el suelo temblaba cada minuto y pico. Tenía el hotel lleno de gente, de hecho a correr cada uno para donde quiso, había una confusión al no haber iluminación, porque aquí a partir de las 7 de la tarde está oscuro. Unos decían que había que correr para el puerto, otros que había que correr para el norte, que la ola que podía pasar, que el miedo principal, aparte del movimiento del suelo, era que se creara un tsunami. Esto es plano, si viene un tsunami no hace falta que sea muy alto para que desaparezcamos todos. En los momentos en los cuales estés asustado, aunque aquí normalmente pues hables indonesio o hables inglés como lengua segunda, en el momento del cague, cada uno habla en su idioma, echas a correr, oyes gritos de todo tipo, la única palabra que oyes es tsunami, tsunami, etc. Angustioso, fueron como 12 horas porque esto duró las réplicas hasta las 7, 8 de la mañana. Yo con mi pareja y con mis críos no me volví a ver hasta el día siguiente. Estar cada 2 minutos pensando de que en cualquier minuto te va a venir una ola y te va a absorber y ese va a ser tus últimos momentos. Más luego sumado a un poco a la incertidumbre de cómo salir de aquí. Porque claro, aquí la única manera que hay que salir es en barco. Entonces los indonesianos que viven aquí fueron los primeros que se marcharon con sus barcos y con sus familias y gentes, y a los blanquitos y a los turistas y al resto nos dejaron aquí diciendo de que tranquilos, que iba a venir unos barcos de la policía, del gobierno y de las embajadas, bla, 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 y que nos iban a evacuar. Pero la realidad fue que no vino nadie a buscarnos. Abuztuan lurrikara gertatu ondorengo orduetan, turista ugari nora jo etzekitela gelditu ziren, eta kritika handiak eragin zituen ebakuazioak. No he tenido una sensación de morir, ¿no? Pero sí una sensación fuerte de miedo. Antxon, beldur hori gainditzea lortu duzu? No. Eta zertan nabaritzen duzu beldurra oraindik ez dagoela gaindituta?
No sé. Yo te digo que en estos momentos para mí es una transición en una etapa más de mi vida y que todas estas circunstancias voy yo a hacer todo lo posible por mis críos, por que esto vuelva a estar como estaba, pero yo creo que terminaré marchándome. No sé a dónde, pero me pienso marchar. Argi daukazu. Son como para mí señales de la vida, ¿no? No hablo que esto sea en generis para el resto, pero dentro de mis capítulos de vida sí. Creo que esto, hay alguien que me ha dicho, Anchón, hay que cambiar de aires un rato. Sin más. Lombok uhartean 500 gora hildako eta beste hainbeste zauritu eragin zituzten abuztuko lurrikarek. Milaka dira etxea galdu zuten bizilagunak. Haien artean dago Sunatri. Lan egin izan du Antxonentzat eta haren laguntzaz ari da orain etxea berrera ikitzen. Zer sentitzen da zure azpian lurra mugitzen nabaritzen duzunean? When I see that's problema, I was seeing like Lurra mugitzen ikusi genuen, eraikinak mugitzen, handik alde egitean ez genuen besterik pentsatzen, beldur ginen. Running to go keep staying, because we so scary. Etxeak erortzen ziren eta arriskoa besterik ez genuen sentitzen. Korrika irten ginen dena utzi eta ezeri jaramonik egin gabe. So that's why we just keep moving to the empty land and then we just go running. We don't care about Esku artean geneukan utzi eta leku seguru bila jarri ginen. We just go to find some place to more safe, Korrika egin zenuten hondartzara, baina jakinda itsasoa bera oso arriskutsua izan zitekela. Yeah, about tsunami. So if tsunami come... Tsunamia, bagenekien tsunamia etorri ezkero denak hilko ginela. Autzokide asko atzerrian zituztenekin kontaktuan jarri ziren, eta haiek zioten tsunamia iritsiko zela laster. Then some people, they was like called in his country, they saying like maybe soon will become tsunami. Nik eneukan ideia zipitzik ere, baina jakin banekien tsunamia etorri ezkero denak batera hiltzea besterik etzela gelditzen. Together, that's it, So, yeah, but I just scaring with the earthquake, they never stop. They come, so this way, maybe the... Nik nahikoa nuen lurra mugitzen zen aldi bakoitzarekin, bata bestearen ostean, zain gelditzea besterik ez zitzaigun gelditzen. Just staying, keep staying, then... Etxera itzultzean, gogoratzen dituzu zaintzuk izan ziren zure semeek esan zizkizuten lehenengo hitzak? Yeah, they saying that's call me. Aita, deitu ninduten. Besarkatu egin ninduten, ez zuten hitz egiten. Talk anything. Beldur ziren. Scary, they're so panic also. You came alone first to see. Yeah, I came alone first to see it. Etxean nola gelditu zen ikustera bakarrik etorri nintzen. Enuen nahi nire familiak suntxipena ikusterik. Horregatik etorri nintzen bakarrik. Eta momentua ezin dut gogoratu ere egin. Mezkita ikusi nuen eta tenplua non zegoen ikusita antzeman nuen zein zen nire etxea. Begira gelditu nintzen. Ezin izan nuen ezer esan, negar egiteko gogoa nuen. Pentsatu nuen hau eraikitzea kostatu zaidanarekin eta orain ez daukat ezer. Baina jangoikoaren erabakia da. Ez da ezer gertatzen. Berrera ikiko dugu. Yeah, I can build maybe when I get some money. Lurrikaratik jada 2 hilabete pasa dira, oraindik ere suntxipena da nagusi.
Eta zuen sentimendua zein da dena berreraikuntza zuen esku dagoela? Gobernuak ez duela ezer egiten? Yeah, but normally the military they have to come. That's from the government. Armadak eta gobernuak etorri behar zuten bai, baina hori besterik ez zuten egin. Etorri komunikabideekin hitz egin eta hortik aurrera ezer gutxi. Government, to us, just like can talk from the media, but they're not straight away. Ez dugu bat ere ulertzen. Denbora luzea beharko da hau berrera egitzeko. Gonna coming back, maybe spend like a year or something. Sunatri nora etorri gara? Paradisura edo infernura? No, you are in hell. Hau infernua da. Ez duzu ikusten? Paradisua bukatu da. Because it's not in paradise, not paradise anymore. Hondamendi naturalak oso presente daude zuen bizitzan. Baina hala ere, leku hau Bali deskribatu beharko bazenu, hau paradisua dela esango zenuke? Bai, bereziki Bali Indonesian deitzen diote La Isla Bonita. 10 urte edo 16 urtenik lehenago nik etorri nintzenean askoz virgen edo lasaiagoa zen eta politagoa zen, baina oraindik oso polita da Bali eta oso ondo bizi da hemen. Bai. Eta adibidez, tsunamien aurrean zer egin behar den badakizue? Balin bizita hori jakin behar da? Bueno, balin badaude seinaleak kalean, esaten dizutenak tsunamia balin badago noruntz lasterka joan behar zaren, baina hori da broma bat bezalakoa zetik. Mendi bat ez baldin badago zure aldamenean edo eraikin altu bat ez baldin badago zure aldamenean, ez daukazu soluzio asko. Es una isla muy pequeña, ¿vale? Si viene un tsunami, no lo contamos ninguno. Da igual que corras, que no corras, que te vayas al punto más alto porque es una isla muy plana. Entonces, si viene un tsunami, te da igual. Oso irla txikia eta laua. Gili uarte minuskulo zein paradisiako horietako batean bizi da baita Itziar ere. Etxebarri herrikoa da, 35 urte ditu. 2 daramatza Indonesian. Oporretan etorri eta maitemindu egintzen, tokiarekin ez ezik, bertako lagun batekin. Ostatua daramate orain. Askorentzat gau hori izango zen heriotzaren zain gelditzearen modukoa. Pues sí, esa noche la verdad es que yo sí vi la muerte también cerca, no te digo que no, o sea, que yo ahora yo no tengo trauma, estoy bien, todo perfecto. Y yo te digo de verdad que todos pensamos que ese día nos íbamos a morir. O sea, yo creo que lo pensamos todos. O sea, el más fuerte, los niños, yo creo que lo pensamos un poco todos. Tienes miedo, ¿no? O sea, yo sentí miedo, sentí pánico, o sea, a ver, es como miedo, y encima es un miedo como con muchas horas, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Y va a venir tsunami? ¿No va a venir tsunami? Luego, esa noche también escuchaba mogollón todo el rato sonidos de animales, ¿no? O sea, tanto vacas como pollos, como los caballos, como las gallinas, o sea, todos estaban como todos como súper ruidosos, no sé. Y yo pensaba, yo en realidad pensé que sí que iba a venir un tsunami. Y si viene un tsunami, lo único que puedo hacer es sentarme y esperar a que venga y me lleve. O sea, es que es así. Entonces, claro, te lo puedo decir a ti así sentados aquí, ¿vale? Pero en ese momento, aparte de no decir nada de lo que yo estaba pensando a mis clientes, para no alertar más, ¿no? Pues lógicamente yo pensé que era mi última noche, sí. Zergatik ez zineten irten irlatik hurrengo egunera arte? Pues mira, yo lo primero que hice es ir al puerto con mis clientes para coger un barco y marchar. ¿Qué pasa? No había barcos. No había barcos, entonces todo el mundo nos decía que los barcos salían por la mañana. Entonces a las 6:30 de la mañana yo ya estaba en el puerto. Yo y un montón de gente más. Itziar, zu etorkizunari begira, asmoa daukazu zure bizitzako egoerarik zailenetako batean jarri zaituen paradisu honetan jarraitzeko?
la verdad. Para mí sigue siendo el mismo paraíso que antes. Lógicamente, yo sabía dónde venía. Sé que esto tiene unos riesgos. Y sabía que podía existir pues, que hubiese un terremoto. Nunca te imaginas esto así, ¿vale? No te lo imaginas nunca. Pero yo creo que a mí me compensa estar aquí con terremotos. Hogeita bat garren mendean, Indonesian momentuz urte bakarra dago 2001 non lurrikarek ez zuten hildakorik eragin. Gainerako urte guztietan bai, eta lurrikara zein tsunami batzuk bereziki hilgarriak izan dira. 2009an 1000tik gora hildako, 2006an ia 6000, eta urte batzuk lehenago 2004an orain arte ezagutu dugun inoizko tsunamirik indartsuenak 230.000 hildako eragin zituen. Ezinezkoa dirudien hori, hemen aldiro eta askotan gertatzen da. Momentuz azkena den lurrikarak eragindako hildako baten senidearekin hitz egitera goaz segidan. Amona galdu zuen abuztuan. Many people in the villages die. Asko hil ziren herrian. And then I back Goizean itzultzean dena suntsituta zegoen. Hildakoak denak negarrez. All people is crying. Infernua deskribatzen duzu. Yeah. Similar like hell. Bai, infernuaren antzekoa. Lehen paradisua, baina minutu gutxiko lurrikarak infernua ekarri zuen. Zuen familian galdu duzue pertsona bat. Yeah, I lost one person, that's my grandma. Amama galdu nuen. Etxeak 3 solairu zituen eta bera bigarrenean erdian gelditu zen. Jendeak lagundu zigun hondakinen artetik ateratzen. Bi egunez egon ginen eskuekin harriak kentzen. Herri osoari eskatu behar izan genion laguntza. Eta hil egin zen. And then he died. Orain zeintzuk dira lehentasunak? Zeren beldurtzarete? Gobernuak etxe berriak eraiki beharko ditu hurrengo hilabetean euriteak datozelako. Kanpin denda batekin ez da nahikoa. Noiz uste duzu itzuliko dela lurrikararen aurretik zeneukaten irla ura? Lombok berrera ikitzeko zenbat denbora beharko duzue? Gobernuak dio 6 hilabetetan dena ondo egongo dela. Zu turismotik bizi zara, paradisua, Indonesiako irletan paradisua bilatzen duen turismotik. Eta orain, turismo horrek ez du paradisurik aurkituko hemen. Zer aurkituko du? I hope many tourists coming. Turistek etorri behar dute. Paradisua amaitu da, baina suntsitutako herri bat erakutsi aldiegu. I want to make the good program for the tourists. Bira antolatu aldiegu suntsipena erakusteko. Horrela egonda ere, turistak erakarri alditugu. Program, I think, for the tourists. Nabaritu duzue, turismoaren jetxi? Bai, nabaritu izan da. Bai, nahiko jetxi dela. Zertan nabaritu duzu? Lan gutxiago, jende gutxiago ere, zona turistikoetan, baina batez ere lanean. Eta adibidez, bezeroak galdu dituzu, sumendiaren arruz? Bueno, galdu edo ez, baina bai nabaritu dugula jetxiera pixkat, bai, azarrotik. Jarraitzen zenuten turistei paradisua erakusten? Bai, azkenean lan egin beharro dugu eta saiatzen gara erakusten, ez dagoela arazorik. Ez da raro sentitzen jakinda aldamenean sumendi arriskutsu bat dugula?
beti, ez dakit, lanean zaudenan beti begiratzen duzu, ezta? Ia bali osotik ikusten da, sumendia oso altu dalako, eta beti botatzen duzu begiradatxo bat, aber nola dagoen ikusteko, ezta? Turismoaren sektoreak esango zenuke ahalegin berezia egiten duela alde ilun horri pixkat ezkutatu eta turistei, kanpotarrei beti paradisua erakusteko? Ez dakit ezkutatu edo, baina, bueno, normaltasen ez jarraitzen dugula erakustea, uste alde egokiena dela. En este momento creo que lo más complicado es que todo esto vuelva a su ser. Esto ha influido mucho en el turismo, automáticamente se canceló porque fue, desgraciadamente, en las fechas más altas de la isla, o sea, porque en el mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, la temporada alta, se te cancela todo, tienes un montón de perspectivas buenas porque afortunadamente te ha entrado trabajo, te estás haciendo ilusiones, bla, 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 bla. Y de la noche a la mañana esto se ha quedado pues completamente vacío. Se han buscado maneras de que nos ayuden unos y otros, pero yo creo que en este momento la ayuda más importante es que la gente vuelva a creer en ese paraíso, que realmente lo es, que no se tenga miedo, con lo cual es complicado porque, bueno, sobre todo el que está aquí, sobre todo los indonesianos, porque nosotros como blancos, por decirlo de alguna manera, somos más optimistas o somos los que intentamos pasar página más rápido. Ellos por su mentalidad o por su realidad cruda, porque tienen el miedo más metido en el cuerpo. Urtebete egin duzu Balin, eta urtebetean sumendiaren mehatxupean bizi izan zara, eta uda, ia uda osoan nabaritu duzu nola lurra mugitzen den. Bai. Hala ere esango zenuke Bali, Indonesia leku segurua dela? Bai, guztiz. A ber, aktibitatea handia izan da, baina oraingoz ez dugu kalte larririk izan hemen Bali, Lomboken bai, baina ez dugu ezer somatu. Hala nola ez dakigu, ezta? Hainbeste sumendik gertu izan da eta aktibitate handiko zona izan da, ez dakigu. Egunen baten zer gertatuko den. Egoera normalizatzera ailegatzen zara. Bai. Erabat normaltasunean bizi gara baintxo bertan. Zer pentsatzen da? Nire paradisu hau desmontatzen ari da? No. Tenemos que tener una cosa muy clara, que estamos en un país que es el archipiélago más grande del mundo y que está sobre el cinturón de fuego, ¿no? Es decir, no puedes estar pensando todos los días en ello, pero tienes que saber que estás encima de un lugar en el cual es donde más volcanes del mundo hay, pero no puedes vivir con eso en la cabeza todo el día. Pero cuando pasa asusta y te replanteas y dices, hostia. Pero yo lo único que puedo pedir desde aquí es que no pasa nada, ya no tiembla nada, venir, por favor, y ayudarnos a todos con que a cambio daremos un poco o compartiremos con vosotros esto, ¿no? Creo que hay más lecturas. Naturari dagokionez, Anus Horribilis hau uste duzu turismoak laster ahaztuko duela? Eta berriz ere itzuliko direla. Yo creo que tienen que volver, hombre, claro. Yo por lo menos, afortunadamente, todos los que me conocen o han estado en mi casa, todos me han prometido volver, ¿no? Claro que volverá, sí. ¿Por qué no? ¿Ha dejado la gente de ir a Bilbao por las lluvias que hubo en el 84? No, por aquí lo mismo. Ha dejado de ir la gente a Donosti por... Nada, todo pasa. Gu ere, itzuli beharko gara. Hemen hondamendirik ez dagoenean paraje hauek ikustera. Eskerrik asko, Antxon.